Bali melalui pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Om Swastiastu. Murid-murid ajak mengejang jani melajah Satwa Bali. Pelajaran Satwa Bali puniki wonten ring silabus kelas 6 semester pertama. Kita masih wonten tetujone lan wajen bareng-bareng ring slide selantur nyane. Sane mangkin Pak Guru jagi makdayang materi indeks Satwa Bali. Satwa inggih punika soroh carita sane wonten ring sejeroning rakyat Bali. Sampun ketah dok ilu ring pekraman nenten medaging pesengan utawi aran sang pengawi. Satwa puniki nenten keuningin utawi kejantenin ipidan kekaryanin. Satwa daler kepari nama folklore. Lumrahnya ne detat kala mesatwa kekawitin andok negara ada kone tuturan satwa. Selanturnya ne materi indeks soroh satwa. Satwa ring Bali keparakan dados pitung soroh minangkadi. Pertama, satwa sami soroh buron. Pengkali satwa buron miwah manusia. Kaping 3, satwa manusia miwah manusia. Kaping 4, satwa dewa miwah manusia. Sane kaping 5, satwa dewa miwah raksasa. Sane kaping 6, satwa dewa miwah buron. Sane kaping 4 nomor 7, satwa manusia dewa miwah buron. Mangkin Pak Guru meduwe contoh satwa. Dados wajan ring slide selanturnya ne malih jebos sautin tawi cawis pitaken sene wenten sane sampun kesiagayang oleh Pak Guru. Puniki contoh satwa sane sampun kesiagayang. Sane mangkin alit-alite lurus wajan tur resepan napi isin satwane malih jebos sautin pitaken sane sampun kesiagayang. Alit-alit sarang sami yening sampun busanya wis ngiring sarang-sarang makin tureksen. Pitaken sane kaping pertama nabi murda satwa sane wau kewajan. Inggih patut satwa iludung teken ikekuwa. Kaping kalih nyen kone ane konden medar uli duang dina. Inggih ikekuwa. Sane kaping 3 nyen ane demen menaya corah iludung patut. Sane nomor 4 ken penadine yening demen melaksana corah. Penadine pasti ke nemu kesengsaran utawi nemu sengkala. Sane nomor 5 nabi pitekat sane wenten ring satwa sane wau. Pitekat sane wenten ring satwa wau inggih punika mangda iraga sareng sami stande mepikayun mebaos taler maparilaksana sane becik lan patut. Mangda iraga sareng sami ngemulihan kerahayuan lan kewijayaan. Inggih wadah sapunika sane presida katurang oleh Pak Guru. Mangda presida membuat majang alit-alit sareng sami. Yening wenten iwang Pak Guru Nas Pangampura di jalan Kecubung uli benang kirang langkung lurus aksamaya. Om Santi 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 Om.